Vanoi muntin le gamtina cheng ku kicha te zo si nihla lam thu so asi som leng chenala ngai khom ki dingin na bon cha win lem na hi che uvi tun tunia dinga ki gong thu so ho anangai khom ki taw hite thu so thumakai Torbung thilsoh chungchanga police in security khaotah koita galmanchah phabep mando achi sa ni simsom lagu olha kumsang ni le somni langa zana torbung khoa kuki arm group hon firing ahin bol naw to kisayin FIR register akibol in holgilna achi thlajinge tin zan hi jun Manipur police in thupon abol e hichigam kaya security khota in akekoi in combing operation zong nasate in achi thlajinge ati DIG le senior police officer hon thilsoh namon vilna ane uvin thilsoh umdan ho vetlana ane uvi ati chule combing operation ki bolna achun kangwai muna anoya galmanchah ho hi anamando uvi akhat na improvised long range pumpi khat ani na improvised medium range pumpi li atum na improvised medium range barley blaster pumpi khat ali na kg thum agi IED khat anga na single barrel frame arm khat agup na metal empty case somle sagi anamando uvi source from nitin to so daily news kipatu seina olhani simsom legi kumsang ni le somni langa ni khochun KBC center charge salem veng cycle in ngulkhup station le tintong station vilna anane yuvin sa kg somthum alu bek thum dal bek thum theitui acha kole atui plate thum ni ethei this was chule adang dang zong anapo pi uvin chule vv ho zong tilkho na anane pi uvin tawna zong anaman pi uvi lamkai ahung ho zo se le hobung mi pi te zo se chunga kipa thu ka hin se uvi mabana vv ho dinga pan ahin la zom jing theina divin pathinin KBC center charge salem veng cycle phathei bu henlang akivai pu naw machal na pijing taw hen ka kipa uvi SD Defense Committee Ngulkhup Station Vakan area Manipur boy na to kisaya he na ho langnay na bol low bench in tutan na abol dinga kohur in CJI hinga nge na lekha thot na ne may lele kuki ki ka aga le tol to kisaya ki he na ho langnay na bol low Manipur High Court bench hon tutan na anay na divin kuki Organization of Human Rights Trust kohur in Chief Justice of India CJI hinga nge na lekha thot na abol in ahi sensitive issue ho tutan na aumting may hele kuki judge ho akipan sa na loading in kohorchun CJI hinga nge na anay inahi olhani simsom la sagi kumsang ni le somni le nga ni ho a kohor chairman CS Benjamin Matemina lekha thot ki nation Manipur boy na to kisaya ki he na ho may he ahi do le kuki judge ho tutan na ho ahi langnay na umloba thu akitan ding gincha da umlo in hichi boy na chungchanga ki he na ho a tutan ding bench ho high court hi hen lower court hi zongle zat dang nam dang akon judge ho ki pan sa na ding in nge na ane in hi hichi zat le nam ki ka gale tol to ki saya ki he na ho tutan ding in mai thai judge ho akipan sa jing e ati hichi lekha thot ki nei na hin tu chan in Supreme Court le Manipur High Court akon don bu nawang nai poi source from nitin to so daily news Manipur boy na chungchanga holgil na nei Commission of Injury in report ahin pe na ding phat MHA in Susaube Manipur boy na chungchanga holgil na nei Commission of Inquiry in report ahin pe na ding phat chu Ministry of Home Affairs MHA in ahung thungding nisim somni May kumsang MHA in ahung thungding nisim somni May 2026 chan asu saube ta nahi achi sa nisim May 2024 nit khoa Manipur boy na chungchang aw commission in report ahin pe na ding phat kisu saw be na tu chung pumahi anga ve chan na hitai Manipur boy na chungchang a khulgil na le haji commission of inquiry in Guwahati High Court Chief Justice Louis Ajay Lamba in Amakaya retired IAS officer Himanshu Shekhar Dasle retired IPS officer Aloka Prabhakar member hilhanahi hichi commission hin achi sa nisim May 2023 a Manipur boy na hongke padan chule authority ho panla dan chungchanga holgil na kholchil na ane ding ahi hichi holgil na hi thilha sa ahi ji a report pe na ding phan hi ki susaw beijing ahi source from nitin to so daily news KYU Christmas Housey bumper draw a ngai lut na zala thanom ta a pangdinga team na
Kangpopi Youth Union in Christmas Housey Bumper Boldia Agonchu Tunini Hojun Brit M Thomas Ground Kangpopi Muna Anchi Hatan Ahi Hijito Hanchun Gaidutna Nita a ticket kila ho Sumpelo Lai Hon Apaja Ikisu Thingwa Tanom Ta Ikichip Divin Dim Ahi Bumper draw hi nithalam ni dandi kito chatle ki panding ahi zi in ticket verification zang apacha ikibol divin team ahi mini player hi zingka lang ni dan somle ki panding hi ta zi in KYU ngai lu zala thanom ta hum ki chem che ding in team na kahin ne yuve KYU ngai lu a to son gel kho jing ho na bon on advance in Christmas chibai kahin bol ave SD President Kangpopi Youth Union Risang Casing Outer MP 1952 to 1957 June 1951 Kuma Manipur a AKT to ANT Ju Kuki Le Naga Ti Jingding Ti a 1956 Kuma SD Amendment na Lok Sabha Parliament na Anapondo Anahizoy Tulay za Tilun Kim version na Dr. Lamtin Thang Hau Kiple Lenin Paumin Lane Kim Legal Affairs ho 1956 Kuma Kuki He ay nasukhen u ahizingi Risang in ati hi zotu ahi Risang casing in tribe hi kuki le nagat hizing henti a 1956 ajun apandat na kuki hon hoilai a chen khompi nagate ade a risang in athe cheo ahi tiu zole nal bullebal nei lo a kingo na ahi 1956 kuma AKT kela ado di daylo ze in risang casing chun amin lizong adaylo la in anakot anapelun in ahi 10 September 1956 kuma Parliament debate na risang casing in Kuki le Nagabova tribe recognized jingding akhoti lo le MP ho hin ikisu chenggo ni veti a ananel kal na phate in anoiza Lok Sabha website na link ana umin vethe ahi thuso hi chanchun akichai tai thuso abana ngai khom ki dingin ka hin lem chive thuso hin ngai zo se na bon chawin stay safe and stay blessed